Ti Masakbayan. Ti napalabas, insalda ni Nana Salome ti daga ken balayda. Tapno mapatgan na tikid daw ti anak na, ama panagadal ije sentro. Ngem saan atinungpal ti anak na ti Karina. Iti may sangal daw, simmarungkar da Nana Salome ken Nana Marga iti kasera ni Gabriel. Kat dita, naduktalan da asaan gaya mga agad-adal ti baro. Nagawid da nga rod, analpay ti abaga ni Nana Salome. Iti panagsarita da Tata Sandro kan Gabriel. Adda na ibaga ti baro, iti ulitag na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawa sa napauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Saan nakagpampamarang, angkal? Ngam mawatan kayo, no awanan pa nagtalak yung kanya. Ngam dahito iti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak met amabawi ti sanikwami ana isalda ni nanang gapo kanyak. Sapay la kuma, tamatong palmuday ta. Gapo, tadi mo matinikan pateg dagiti amen apa nagsaksakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, angkal. Ket sapay la kuma, tatarabayan nak ti Diyos. Amuna nagbabawi akon dagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Iso nga oray marigrigatan nak. Ananusak, angkal. Masapula makabawi ak ni nanang. Urnusam ti biyag mo, kaanakan. Ita, tasaan pa'y analadaw ti amen. Talaga atakalan ti nagbaliwam, Gabriel. Napasnag kaitan nga agadal. Kanayon ka pa yan dito'y library. Talaga napas na ka, Tricia. Naibagkan ka. Gapotag turpos kanton iti high school. Madanon mong tumat, ah. Wala, panawan ka pa dito'y. Ituloy mo pa iti agbasa iti libro. Ay, ungayam. Noon ka sa pulam a libro. Ibagam kanyak ta sa pulag. No kasta? Sikat ti librarian ita? Tricia. Isupay ti tangdan ko. Ayos day ta, Gabriel. Itultuloy mo tinasayat nga ugalim. Masapul a Tricia. Ang mga no, di naktukayat no bilang. Anya? Loko ka, Gabriel. Panawan ka man laangan dito'y. Oh, apay an naka-uniform ka manan, Gabriel. Sana may bagay kan ka. Agad adala kami ng Daniel. Anya? Ngam, sika. Di mo intuloy tinagadal? Awanin dahin tayo ti bukabularyok. Apay kuma parigatak pay lang ti bagik ngay. Namiris ko ngamin ana say-saya at matlang. Uray kaskas ano. Ket adda malpas ko. Dakkel ti atraso ko ni nanang. Diyak kahit ngagnanayon ana sakit tinakam na kanya. No siya, awan dahi tan. Nagmayatan ti biyag ko ita. Gaputa sumangpet amin ang masapol ko di balay. Parigatak ka di pay lang ti bagik. Agpanunot ka, Daniel. Pornusong tibyak mo. Kapayatan adi pa'y naladaw ti amin. Diyak kaya tagitang ibagbagam ha. Oh my kakit di. Mapantaginom. Nabayagan dahi di na udi a panaginom ta. Naimbaglangan, tanaanos ti amo mi ani Madam Pasita. Umanugot latangag na kami iti sinaldaan na abalay mi. Kahit agawid kayo nga ron ijay. Hawan manong. Or-orayak ni Gabriel, tapno matulungan nak amang impake kadagiti kawes kan kagawaan mi. Tapno makawaya kayo mo tanditi balayo. Maawatak, basit to'y balayo. Iso aditay makagaraw unay. Maawatak mat ni ipag, no apay akanayon ako silapan nak. Pakibagam tulatan manong apimanaw kami dito'y balayo. Di kagdana gading ko. Patsyak maawatan na katipag mo. Ang marabiin ading ko. Ay, nalabit ang nagbulakbul manan ti anak mo. Iswasan pa'y asimang pag. Naimbagarabi yung nanang. Uncle Sandro. Pasensya kayo. Nakainumak ba sita si Mang Pet?
Pinilit naktumot ni Daniel nga Ginoo. Ang hindi yu panunutan nga agsubliak iti bisyok nga Ginoo. Pinatgak lang ni Daniel. Diya ka mo. Makaamukan no anya ti kayat mo nga aramiden, Gabriel. Saan ka ngaminan nga agpamarangpay? Ala, rumor ka. Kat ing ka aginom. Wano agbartek. Pakawalandak ko man kadagiti na aramid ko iti kalabos na nang. Ipanagnak ko da kayo nagbalbaliw akon. Di mon alilawon ti inam, Gabriel. Kailalaam kumama ti panagsaksakripisyo ni nanang mo. Para kan ka, sipon ubing ka. Malagip mo ka de, idi nakiapa ka. Kat uray la na iramraman anadangran ni nanang mo. Uy, Uncle. Isungarod nga ikarkar, igatak ti mga barwanan. Gapotamok nga aduuna yan ti saan anasayahat nga inararamid ko. Ikanda ko maitigundaway amang ipanaknak iti dayta. Anya, kasta tinapasamak, Mare. Amangan met no pudno ang nagbalbaliwon ni Gabriel. Nalabi ta kasta. Ngam na mabalin. Diyak pa'y lakayat nga ipakita kan kuha na ti kinalok ng ti puso kas ina. Baybayan tayo pala ang agamiris iti husto ti anak ko. Barang dinantun subyan ti mading aramid na. Mala, sikat ti pakaamuno day ti kayat mo. Basta di mo matunay papasan ti bagay. Tanay, nagkutong kan, Maray. Nagrigat na ito'y para kanyak. Ngamamok, partilat ta na ito'y ti panagsakripisyo para iti ipatpatag ko nga anak. Mala, Mare, husto day ta pa nagladladingit mo. Amangan no makapadagas ken ka tinalabas apa nagladingit. Anya, sumardeng kan nga agadal kunam, Gabriel? Wan, Tricia. Panagkunakat awanan at talaga titalak ni nanang kanyak. Pumanawak dito lugar tayo. Padasag tigasat ko iti sa balya lugar. Awan samot ang sir-sirbi dagiti panagsaksakribisyak. Tap na makaturpusak lang. Dayta ti saan mo nga aramidan? Sigurado amarigatan ka. Anong samlatan no anya ti mangeg mo? Ipakitam anapudno ka iti panagbabawim. Anya ngay nga rod. Panunutam latan, aday ito iti bunga ti kinasukir mo iti kalabas. Ngamkit di. Itultuloy mo ti aramidam. Gaputan na pintas mo ti gagam mo. Agyaman na kiti balakad mo, Tricia. Sapay lang ko, ma. Tamabalak dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Anya ka di ti paglidlidayam, Gabriel. Maksayan ti kinagwapom, numalmalday ka akasta. Kakaiso na ang nakapasakan iti first year high school itaatawan. Nagngangato pa'y dagiti gradom. Rumbang kuma, ang naragsak ka. Diyak ka mo, ma'am. Ang mariknak ngamin ita, dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Di nakpayunay kasarsarita ni nanang. Puro pamabalaw pa ti mangmanggag ko ni Uncle Sandro. Gagangay laeng dagita. Tinapatag kat nagbalbaliw kan. Ipakitam kit di at talaga ang nagbaliw kan. Patsak adumteng tumatlaeng ti panawan ang mapakawan na kaninanang mo. Kastamot ni Uncle mo, Sandro. Iso adi ka kumamaupupay, Gabriel. Agyaman na kiti pa magbagayo, ma'am. Awanan niya man na. Kat maragsakan parakan ka. Kumusta kan Salome? Kumusta ti anak mo? Damag ko kat maudin atawon na iti kulay. Oh. Siguro, madam. Ngamin, ijay mo tan syudad tinagtuluyan na. Diya ko na mo nupod nung agad adal wano saan. Saan ako namang namnama. Diya kon kaya timapaay akas iti kalabas, madam. Maawatak tirik nam. Ngam, saan na kamot siguron alukon ti anak mo? Gaputan nakita mo ti panagpursigi na tapno makalpas iti sekundarya.
Wan matket di, madam. Makitan to. Nupod no nga agturpos. Narigat ti mapaay manan. Sige lang, Gabriel. Mangan ka. Siyak ti makam mo. Mangan tayon dito eh. Tapno maturog tayon tulatan inton makadanon tayo ije kasera. Agyaman na ken Patricia. Sana bale. Siyak tumot inton sumarano. Pasensya ka pala kanya kita. Sa anak ko maabulak-bul edi. Nakalpasak, nagtrabaho akmat kumakaskan ka. Di mon panunutan dayta. Tinapatag itakat nagbalbaliw kan. Ala, mangan takit din tapno makaawid tamutan. Ako, umunakan tulatan nga gawin. Inak pa iti may sa sideline ko. Sana bale. Upat nga oras la dayjay. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Umunaklatan nga gawid. Ngam kitaam Di mo unay abuswan ti salon at mo, Gabriel. Labiin, Salome, ating ko. Asino ay atipadpadaanam. Itay kapay lang at alyaw di tatawayaw. Kasangay ita ni Gabriel, manong. Di na lang ata malagip ti aghawi ti tibalay. Anya, di mo papasampay laang di anak mo. Di munto pa'y una kasarsarita. Kasano ko mga ron nga agawid? Kinapod na. Kailiw ko una yun ti anak ko, manong. Kayat ko amatunoy na ti arapaap na. Babaan iti bukod na apamuspusan. Maawatak tirik na mading ko. Iswadi ka nagliday. Dumtang tumot lang ti gundaway. Ang makadin na kan makitam ti anak mo. Anyamatan. Nasik mo dito pagpagnak kita. Sapay lubat ti flashlight ko. Diyak po na makita ti pagnak. Di kagtig na itidakas. Hold up daytoy. Itad mo amin kanyak akwartam. No di mo kaya timatay. Pangasim, di na ko madangran. Sige, itad ko amin na kwartakan ka. Itad ko, uray darakan lingat ko ti pinagpuunak iti daytoy. Adupay la saom. Itad mo kit ti kwartam. No di mo kaya timatay. Daniel, sika ka di dayta? Ha? Apay nga mamunak. No kasta, masapol agudasan ka. Pangasim kayam, dinakdangran. Siyak ni Gabriel. Anya? Sika? Wen. Apay nga. Oh, ato'y tidad dumakwartam. Agarudok kan nga umadayo. Sakbay nga umasidagdag iti kakadwak. Darasam! Wen kayam. Ang agbalbaliw kan, sakbay amala daw ti Di amin. ka nagsaupay. Darasam ti umadayo. Umayin dag iti kakadwak. Sigurado ang maisagmak ka nung maabutan da ka. At to'y ti danom, Gabriel. Uminom ka pa eh. Kas kala nasukaan na si Mangpat. Agyamanak. Pasensya ka nun nasingak ti turog mo, Tricia. Diyak mo tin naputan, tinagtuktok iti ayan mo. Nakigtutak nga, Rod. Nang runa itay nakita ka. Apay ka di. Anyat na pasamak. Gistay na isagmaka kon. No di nakla na ilasin ni Daniel, ang mga no pinatay na kon. Anya? Apay ko mga ramidan na kan katikasta. Kasanwa nagkita kayo ka ni Daniel. Nagkita kami ti dalan. Nalabit ano sa anak ko maanak balbaliw. Nalabit nga agpada kami itan ka ni Daniel. Agpada kami kung mga huldaper. Anya? Ulitam man ti kunam. May saitan nga hold upper ni Daniel. Uwan, Tricia. Hold upper itan ni Daniel. Anya? Apay mata na nagbalinakas jay kadakas ti aramid ni Daniel. Sayang ti biyag na nung kasta. Sayang talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.